mkono na Ruto. Kura zetu zote Deputy President tumeamua ni za Ruto. Na niseme ya kwamba sisi watu wa Juja, sisi tunazo kura mingi zaidi za pili kwa watu wote wa juu wa Kiambu. Na sisi tunasema Juja yetu kwa sababu ilikuwa nyuma sana, tunataka wingi wetu uweze kujulikana kwa maendeleo ambazo tutakuwa nazo kwa serikali ya Dr. Samuel Ruto. Si ni ukweli? Kurasha watoko na gerali ya UDA. Netoka hawa matagi kurashito. Lakini nyona kurasha hawa matagi. Nada muonere tuone kurasha modo wetu wako iboli wa Juja. Sieko? Kurasha kwa iboli wa Juja. Donero kurasha mashaka wa kariboni. Tunashukuru sana. Na tuwa mnegio mwana wa Deputy President. Todo wako kwa iberi ya aturu wa kia UDA wako gwito. Asanteni sana. Na mama wa county Mheshimiwa Ann wa Muratha. Jasia Ruto Ruto Gachagua wa mama atene muragorire guoya ne mogorete mumenunua woga muri haria twatigereire haria bottom up na niye gakiuga mami nioka na mami oka tugaga maitoni edikamwetaretwa na dikamotagora mami ndemwetaga kioni wanyoneire Ngai wakwa. Tumeamua raundi hii tunachagua serikali itasaidia vijana wetu. Mimi nimejulikana na kampeni ya Boy Child na ninaomba serikali ya bottom up tukiingia tunawaambia ya kwamba lazima vijana wetu watoke kwa barabara. Vijana wamekaa kwa barabara kwa muda mpaka hata wanashindwa kupata bei. Si unajua mabebi siku hizi hawapatikani kama mfuko haina kitu. Kwa hivyo lazima tuwapange wapate kazi. Mabee wapate watu wa kuwaoa. Vijana wetu watoke kwa barabara. Ama mnafikiria wanasimama kwa barabara kwa sababu hawajasoma? Si wamesoma, si wako na shahada, si wako na certificates, si wanaweza enda polisi, wanaweza enda kwa jela, wafanye kazi kama polisi wa jela na polisi wa jeshi na wa polisi wa kawaida. Ati wanakataa kuchukuliwa kwa sababu hawana jina moja. Kae moshigo nyitagwo na igego. Onyitagwo na igego. Twake muthaitha itafadhali mugetekere. Icio nĩ kambeni cia andũ a Kenya Kwanza kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Ndĩrenda twamba tũikĩrie na tũgũcokereria nĩgetha tũtirihe mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho ya ũmũthĩ. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Uhoro wa guthikana wa mbere nyambe njuge mundu athikagwo ne andu wao Mugikuyu athikagwo arorete kuria riu ariumagira akaroria maguna kuria rithuagira nigetha mwiri wa Mugikuyu ria riu rikuhituka ritikae kumugera nda. Malindi City Breeze Phase 2 no hote gwaka muciĩ waku kana wake muciĩ waku utware Airbnb wi haha ni uguthie kuria bici utare na iratu no kilomita 1.6 hura namba ĩno wi haha nigetha wigwatire kanyamu kuria muciĩ wa Malindi waikara kuu ona miaka ni gutura mingaingi. We mwega, jitogo Paul Waiganjo,
Brico Homes is now in Nyeri County number 19. Goko ni Nyeri Chaka kwa J. Uratowe na project ikirorerwa iretwo Greenfield Gardens ya muigano wa 50 by 100 na no makinyama ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kuri na thitima na mae ona cio varavara ni all weather. Thogora ni 335 na deposit ni 1,100 balance uri na mieri 6. Twina mega investors day mweri 25th of June niguo wigwatere brot yaku. Ohoro makeria tuhure thimo number 0721 077 077 kana utushere Jewel Complex Roysambu second floor. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Wakati defeat tastes just as sweet as victory. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Rere marakungwira miaka 5 ya utungata mugaciru. Dhahabuland Limited ni marenda wigwatire gicunje kia mugunda mugemu kugema niguo Dhahabu Plains Matu Phase 2. Ni marakwenderia 8 acre na thogora mubacirire fiu wa 380 hari urari ha deposit ya 50 na yo balance ukarekia na mieri 10. Ninge mena ofa ya 330 peke yake kuri uri uragura cash. Kwa uhoro makeria hura thimu namba 0707 177 177. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Karibu sana. Ukagua